Yora Cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Tigo turacyari muri Yora Cash, ngira ngo murabibona hano turi ni muri gare ya Nyabugogo aho twaje kubahembera amafaranga. Umeze neza nta kibazo? Umeze neza nta kibazo. Umeze neza nta kibazo. Aka kanya mbonye uri kuzamuka hano wambaye nka padiri cyangwa nka shehe. Ufite n'igikapu. Ese Atanazi uje gukora iki hano? Je mu mukino wa Yora Cash. Uje mu mikino ya Yora Cash. Ese uje gukina cyangwa uje kuyora? Je kuyora kuko naratsinze. Kuri rimwe gatanu gatanu. Yora Cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora Cash. Kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora Cash. Yora Cash. Yora Cash. Ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, igihembo nyamukuru miliyoni 20. Ntucikwe nawe waba miliyoneri. Ibihumbi 418 by'amafaranga y'u Rwanda. Atanazi kugira ngo ubashe kubona aya mafaranga ni ikihe gikorwa wakoze muri Airtel Tigo? Najyaga muri message nkandika 155 nkohereza kuri rimwe. Ukandika rimwe ukohereza kuri rimwe 5 Atanazi icyo wabwira abantu akakanya batari bitabira iyi promotion ya Yora Cash? Abantu mbere na mbere icyo nabasha kubabwira bajya muri uyu mukino kuko uyu mukino urungura cyane. Nta kuntu waba umaze kuba ukinnye 150 ngo ubone 418. Urumva ni ibintu byiza cyane. Atanazi aya mafaranga niwe mushinga wayateganyirije? Hari umushinga narisanzwe nkora wo korora amatungo magufi, inkoko. Ngiye gushakisha buryo ki nongeramo umushinga wanjye uzamuke cyane. Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubone amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.